Tvgh ye kasa ntenten so akonkonsafo pa dia aya na yenso yedimu akoten pa emra ye nua ba yi Fatima ede eye nsemi fi UK ebedan abemu bia wanya 22 years a wotwe se kan de wo no akasa ne maame esa de wo ne papa ene ne nua wanya 17 years a wo mo nyina ho tochema eye maame ne dia munum ho a esa nsese kan no wode wo na moja etu no kodu ayaresabia no na wahwere ne nka sabre eye papa o kan ho no so eye eda obinim wono so ahwere ne nkwa e wo Manchester UK abontin eyi so ana asemi ayare ho sempa na ya mpempi no aya atweye nchem se sia ne ye kasa bia nipa na odi sa enyamansam no na dwimo kanu anase wonum ndrumpone anase aya na no ayedin pasa na enkrofo bi pa ekeka no eti se ye bompa ye se nua ba na wanya eye 17 years no wono so se kan ni bi kan na se sia eda obi ni mawu no ye bompa se nua ne die nyankopon ebebo no ho ban na se sia UK abontiman mu se sia wona ma na ye hwehwe ho anase aposifo nsa kan pa se kan hye ho pa dia ye be chi wo akwafiase ahwe kura efie kura de umma bia because say stories say dey ba nyina efi UK no e obi akum nipa obi ayese ya twese kan awo nipa tese nsam ne nyina ayese kan twetwetwe a enkrofo ehwere mo nkwa e wo se kan no nti say UK mem no wona ma na ayese ye ball search wa nyankopon amwo ye bechi wase kan hye ho de na ukoje sabre eda obi nim ono so akoka na yere ho a wono so wato nananom e won siebe adafo ne etefo yemfa mpa bonta ye nua ba echi sene ono so wo betena se na ono so ahwe ne maame mo echi eye UK adansefo apie mu fi ho omo so de omo num nsam abaye kwan ye fa so a nsam nyina e koso mayintimra jo obisafo musumfo gudo ni 1000 billion love mene eye Ghana Union chairman eye Alexa Piamensa ono engineer how na say MPP UK vice chairman yes remo anra ye be kan say ye nua ba Elder Joshua ne ba bema awo omusekai ama ye ne yere de watoa nanan wonsie do na ye de papa ikoto hospital na ye hwese nkanyankopon be dey e be ma ne nsa so na nkai papa abeka ye ho e won kwam abusiafo ne kusi ya ne say masabo ama ene Elder Joshua so anopa ya ni se ba ni se papa no ono so atoa nanan e wonsie do endi se die abofra no a odi se be sa nyambra sem no odi se kai wo ne maame ne papa ne de omumi enu nyina se die omatoa nanan e wonsie do na emom akani nua baayo ano a ono nso so eda ayaresabia no ye hwe ono nso so se nyankopon be de sabe ka abofra no na ono nso aba be kai wo say in fact asema asi wo Greater Manchester na Manchester no ye tibida ni ngu na bakosem so da in fact ye huni ye nti so ra Ghana Union chairman o ye nyina ye ti asem no penyimfo bebre na sorry ma o mu nyina ba ye be den ye se be hun kwan ye be fa so enura na ye awere ho ne de awere ho ne ye kese papa ye Elder Joshua no ankasa ono nso ye abofra ne papa no ono nso ato nanan e wonsie do anopa ya ye confirmed ye be kan sisia nti no ye kyeremo se obia wo ye Manchester no ana wo ba bia be se oba no address a ebusia e kwatena so no Hen Street M11 280 me pachotie ni Hen Street M11 280 Evangel Assemblies of God Church eho ena ye ko Pastor Labi sorry ena ye nyina ye ko eden ye ko akoshia eho enti opposite 35 opposite odi o ka say opposite 35 eho ena ye ko M11 2AD ena me so ye nyina wo Manchester afo ani kire ho no se sia ye ka say abusuani nyina do mani ye dai ko ho no na ye ko bia so dan ye ko tena ho no na wo no mo pinchire mo bibia no maba de ba sire abusuani nyina say ye Elder Joshua ene ne yere do sadre ni ko kan ye wo Manchester ha e bi omo nti atiasefo asase so enti ye bompa ye say onyame omo ye nyina do bia nya dai enya nkwatenti na say we abeto ye no nyame empa free so Beta is a very nice woman. She's a lovely woman, caring, and I know her very well, and I know she's not someone that always looking for a trouble. She always trying to bring everybody together. Even when you go to their church, you can see her trying to organize everything
in order. In fact, you see, when you came, I couldn't even talk because somebody that that even yesterday she was at church, dancing, praising. It's not somebody who died or was sick on the bed. She was at a church. Her husband is the one who preached yesterday, and they were just praising God. You understand? It's not like accident. It's not like anything. And you wake up early in the morning and hear that this person is died. Abrantie ya wokum ne maame na wawo ne papa ne nuanom so sekan no ya asem bi a mete ye me ho adwire me pa se de na bema abofra enya wotan na bonya wudi adwene se na wofo enam no nsaso no ba asase so no obe won sekan amom frati asefo asase so ide depression again for it is sad. Ready for my currency. Me da se kwentua na mbesum na wi mesese bebo mpa se ne nua ba no yankopon ebegye no akra.